yesi aye ho hyehyeye de amomo etu de bi ni ho a ye wo ba kunu preference de be van se toilet van se den ena ye wo nsuo so aye de ma wo mo hyehyeye o ma ye no we ye South Africa ena ye ba Liberia man so mu a Liberia hu so omo kan man a omo nyu kese wo nipa miensa omo kesi se wo ye 3 Liberia mampani George Weah former footballer no wonder jom no watwa jom ewo coronavirus no yeso ono ankasa so dan ba kwa chi no ayi ni studio eti ansa na yade no kure bedu ne country no no ono watwa jom a chese wakasa kasa bomu de ye education nti ono ankasa si form and wo ye education ni bi etuhwe African countries na obia wo kwan a wo fa so aye ndie na ebefa tu yi na yesi Ghana ha sei na nra asante mantem wo abire beto odwase na ye bebo spray ewo kumase markets nyina mu no CJ enre na adaje ni poso edwa bia mu ayema yeso obi aso odi dwa gu ho na ebia ye bosre ni wie nim de bebie eti nro amanfo adwa bebre agu ho ewo kumase ya na isu spray no ahya ase a bobo ena mampani na adoda nkwa akufu adoso de atudwa se wo a wai wadwen se wo ne na be ya amanyosem eti mede we fa ha na mede aye politics o semfo asem ma ne so enforce man so sabri nyebre ye politics bia ntwen politics bia nkadem na COVID-19 ye nhwa nye ho adwuma ti o so sese de wuni pakro ye se na me be say politics nti o mfiwo politics bia nkadem wo ye COVID-19 ho adwuma na prisoners so mako ahenwotwe ene nwotwe 808 ena mampani se yama wo pardon ti woni ano wo call for say yenyai prisoners ni bi na yentumi ma ho na ho no mampani aye ne sa pepepepe ya wunya da ubon krata the Daily Graphica ni nyina ebi ewom define that so enie na mpanimfo no a yese monya doye mo nyankopon adom mo na kakra ba mo nsam wo no nyankopon wo na de bo mu no waye ne se wo obema wo bibia no wonim se obeya doye eti toda wo mo ahiom bebre no dodo na tirimu den CJ adoye na manfo ye papa say who say press before say health workers no frontline workers no ombe mo lunch press asafo no so de omode aba no omayade omo so de omode aba no me bon sem ma wo 20 was for them niemema NCC for science omo so de omode ekono no na doctor awa so afọ ya wo hwe business so won so de niema akoche ewo constituencies mako Dr. Mohammed Awa wayade what the Veronica Bakers and a hand sanitizers northern region ebi nko ho so wose wonye eti ese wo akakra bo nsem bia no utirimu ande nsan ya mane mra fom na fa bi ekoche na asofo no so a mose mo de momfa bi nche no ye wi a ene enso na eche na na amanfo bekom the weekend crusading guide so enie lockdown no mampani say ye mfiti prekope nkase lockdown na chese ya lockdown wose ye wonne ma esese ye digu akwan mu etu oguso ye na enhyehyɛ ye bia ne gina ye bia mpanimfo besi no wode betudwa ama Ghana fo nyina atumi atibi saada so na digane and observer so ewo ha say eno so mampani wose chese wonayo wose asemi ba ye wonaye woguso ye adwuma nkakra enti mu obi nkase na insensitive ne sa ne ma na wose ye lockdown so wo ka no aka ne say ye nyina adwen ben na ye fa na no no atumi aboa the Daily Dispatch so enie na dispatch chese nipa ye quarantine won no wo mu a ye de omo egu hotels bi si ye quarantine no wo sese wo hwa a nipa ya ye nhwehwemu ewuwo mu no ena ewu se CJ ye do 132 na ye wo Ghana ha no ye se mu 59% is from omo e quarantine wo mu no 59% eti senkasa quarantine no ankoso ne ja ombegu mu a ene nke anwuma beto ani yewuo nya dispatch am say dispatch there ba say yenya nhwehwemu yenhu percentage sen ene anka benesin waye bi e de abetudwa nti na say quarantine na mpanimfo ye ne say ka chikura eye ne opeso okira no the searchlight so e de bi aba isi fo say yenka nche Ghana fo say ne etie bia won hyehyɛ ye ne bekoso say twen ene watwe asensan kakra ena the inquisitor so edi bi aba wose yenyina ye mmompa yo gabi ocheda ko se ye mmompa ye na COVID-19 no emfiri wo mayi so ma yenye ne se ene ye di grubia ena nek dan so
ye kanik dan so dia mo amunim no wokọ ye port ya pani wo bọ adwuma wo hono mo pa na business is a best of fa e won ye asinu mu no papa yi wo se chese yenwie sa COVID-19 wonsem no na nya se bia esukufo nko business so bebre best of fa etimpanifo nhwe na niema wo se wodi egu akwan mu no wonye ne kama minority so na e call for say Professor Frimpong Boateng yenyina di minority for chese galamsey no mo de say COVID-19 wo ho said ye ben yo mo da so e ka galamsey hu asem say Professor Kwabena Frimpong Boateng e be ya aban no enyina di e na the chronicle so e di bi aba chronicle you tag for na mo say lockdown mo do mo ntachiro wo mo so mo ntachire e bia wuni pa ko lockdown no nte ase so what lockdown ase ye lock sa down no a ensunsanso e beba enka wo ntena wo fie wa bra toilet ni ho na amanfo ka lockdown na so aka bi lockdown wo se duru ho no mo a na abehu se lockdown ye ka lockdown na ye anonko ene ye de eye nti omo de omo ntachire mpanimfo hwe na sentoto ye foforo bi wo ho a wo ye beye yi a wonye the chronicle onso ne de ye ode aban no yenko Daily Guide so emu na Daily Guide ena wonso hwe ne headline odi ba yo wose chese amanfo ho wo so wa bre beto odwasa Ghana e say yedu 132 no berre yesi amanfo aboshe kukukukuku ene ye wuo nanso no ne apomdi adwuma ye fo kan se dabi se ye kase ye mpempenso a ye duru no a eno kora aboa ye me hu ba bi ekọ etimu obi a emmohu se ena Ghana na e say de ye wie ye so oba bi so ye ni abra ye COVID-19 ye ko no one day ni sika wo hwie gu mode na mu Ghana no say ye fake dollars ye ni sa abiri we ya ye wom so ohun so obi di bone sa abiri na so ye de bonye ni pa wo baby eno no ye sika ekita no fake dollars eno wo tugu mu a the Ghanaian Times ye ni asori CJ na the Ghanaian Times de ye ode aba wo se aban no ehia political parties ahuru nyina wo se COVID-19 no enye ba akofo nko eti other political parties no mampani hia bon na eniema aboye a iwo nyina wadwen ogbo ye obetumi di aboa ame de akonyade no obia de ne de atwedwa ama niema atumi akoyie National House of Chiefs nananom hemfo badwa no so ena omo so masori se panhwam no wose enkrotu abodo no wodeda no se wuni pa kro dwe se mampani di atwedwa se wuni hwe no wansi abonten me emodwa na aye wadwen so bebusu anananom behwe se mra no ebe ye adwuma eti wunya de bonkrata the Ghanaian Times a so ne de ya wode ever times no ntwa to see eti na chese ye kwesi ahwe ye ne obi ye but and so ye hwe anim se Prophet TB Joshua no kom no wa hye no ebebem so ka say net 27th anambwa oti corona na bo hye no ni enkom hye ni nyina na eba hwe wunim se wei se omo pa asofo na ehye nkom no dia Zimbabwe sofo baako CJ Zimbabwe sofo baako ena ono okaye okan 2015 ena okan 2017 okan 2015 na okan 2017 so omo se prophecies ne dia young guy bi Nigeria edabi we Zimbabwe ena okaya kan say yawie no nipa de wo beko yawie no tie say akabe ne source no because osan kan source say e be free ensuo mu si the source no so ne source si ne wo mu si wo say e be free ensuo mu na aba enti ono no enkomhye no ana wo hye no se ne osi na mo ka ne boko no ba o ka ne 2015 no repeating no 2015 de na okaye no se ne hunie ne nyame ayi ache mi ya de biba echen ace echen cancer ehu na kwanya befa so afa nipa bebrebe wu enti 2017 de na obeka na oka se asem no enkomhye no a meka ne 2015 no aben enche beba ye mompai o se the only solution ebe ye mpai bo doctors be try, researchers be try, but dear betumi aso ano eye mpaibo eti CJ mpaye yegusobo eguso na me beti Again, what's why Adom na de na poso brand Duraplast where Duraplast go water flows Damaco roofing NLA Super 6 easy play easy win Societe General Ghana the future is you Vodafone the future is exciting ready and Agbeve Herbal Center or Madaroma and yedina posto
yɛde bi ɔ quickly ɛnɛ corruption watch kwado yɛnkɔ no straight one our money